Poštovani gledatelji Max Sporta, želim vam još jednom dobrodošlicu u Koprivnicu na gradski stadion Ivan Kušek Apaš. Krećemo uskoro s akcijom i nadamo se da je ovih 90 minuta večeras predestinirano kao jedan pravi ljuti HNL klasika. Istom scenariju sasvim sigurno nada se i više od 3000 posjetitelja u Koprivnici večeras. Čović očekivano na vratima, međutim ima, ajmo reći, zadah i miris bunkera ova momčad Slavena. Soldo, inače stoper na nekakvoj poziciji ljevog wingbacka, Zirdu, Božić, Kristopulos, Bosec, desno sredina, Jambor, Mioči, Budražija, u vrhu napada Hođa i pomalo iznenađujuće Luka Brandstetter. Srdačan pozdrav sudaca sa trenerima, isto tako tu su kapetani Marko Livaja i Tomislav Božić. Ante Čulina je zadužen 12. put ove sezone da vodi jednu HNL utakmicu, pomažu mu Anto Marić i Dario Kolarević. Ante Čuljak je 4. sudaca, u VAR sobi ste vidjeli prije koji trenutak Zdenka Lovrića i Marijana Tomasa. Mislav Karoglan je poslagao Hajduk na idući način: Sentić na golu, Melnjak, Simić, Avazijem, Mikanović posljednja linija, Rokas, Pukštas, novitet u sredini, Grgić mu je partner, čuva i leđa Krovinoviću, Sahiti na desnom krilu, Čolina je dobio prednost na lijevom krilu i u vrhu napada prvi topnik Hrvatske nogometne lige, naš reprezentativac Marko Livaja. Grgić. Precizna lopta za Livaju, otvara se Čolina, Livaja može na udarac, Livaja cilja i brani Čović. 8. minuta, prolomio se pljesak Kušeka Apaša. Livaja ima na leđima Kristopulosa, Livaja je ubacio na peterac, obranili su se farmaceuti, a Bosec iskočio ispred Krovinovića. Krovinović ipak došao do lopte, Krovinović, udarac, Krovinović! 12. minuta, Hajduk ima 0-1. Kao da sam najavio taj njegov HNL prvijenac u ovoj sezoni. Naravno, sjećamo se onog projektila protiv Vitorije Gimaraeš, no evo sada u posljednjem kolu jesenskog prvenstva i prvi ovosezonski HNL pogodak. Krovinović povučen Slaveni za lopte. Kruži Hajduk oko te zone farmaceuta, povukao je Mikanović. Odloženo na desno do Sahitija, Sahiti na peterac, Pukštas! 28. minuta. Prozivam ih, prvo Krovinovića, potom Rokas, Pukštas, prvijenac u dresu Hajduka. 28. minuta, Slaven Belupo Hajduk 0-2. Livaja je poput tenka kad se ukopa, a sada je Soldo poludio na Livaju i ovdje bi moglo biti ekscesa. Nesportsko ponašanje Vinka Solde. Sve su očito izgladili Livaja i Soldo. Očito nisu sve izgladili Livaja i Soldo. Žuti karton za Livaju. Posjed lopte 58% naprema 42 u korist Hajduka. Nastavljaju Livaja i Soldo. Nastavljaju Livaja i Soldo. Čulina ide prema Livaji. Posljednje upozorenje. Traže žuti sada domaći. Aktivirala se i Torcida. Treba podhitno ugasiti ovaj požar. Pa nije valjda pomoćni sudac pogođen u glavu u cijeloj ovoj gunguli, lete i dalje predmeti na teren. Još jedan pogodak u pomoćnog suca Antu Marića iz Zagreba. Odlazi Anto Marić u slačionicu.
katastrofa od situacije u 36. minuti ove utakmice. Odlazi Ante Čulina u svlačionicu, imamo prekid utakmice u Koprivnici. Kvržić spustio lijepo za Crnca. Krstanović, to je taj trokut svježih igrača kod Farmaceuta. Kvržić ima prostor na desnoj strani. Kvržić napada Sahitija, odnosno Melnjaka. Kvržić u sredinu, gol! 49. minuta. Prepolovili su prednost Farmaceuti. Arber Hođa je strijelac. Prodor Zorana Kvržića, nije ga uspio zaustaviti Melnjak. A lagan posao u sredini imao Arber Hođa koji dolazi do svog 6. pogotka u ovoj sezoni i vraća ovaj susret u život. Sahiti do Krovinovića, Krovinović na Livaju, podmetnuo je lukavo Livaja nogu. Reakcija Solde, lopta u prostor za Krstanovića, Krstanović pokušao uposliti Crnca, Simić skače, čisti. Kazneni udarac za Slaven Belupo. 56. minuta, Simić je čistio, počistio je loptu, ali nakon toga i Crnca. 56. minuta. Krstanović siguran, 2:2. Kakav pogodak s izmjenama Zorana Zekića. Slobodan udarac za Hajduk, uskoro će isteći 75. minuta. 20. prekršaj na utakmici. Melnjak ima priliku za centaršut. Melnjak, lopta koja će pasti do Mikanovića. Mikanović u zaštitnu mrežu. Poslužio Livaja kao mantinela, dao do Grgića. Grgić. Dobra dijagonala u prostor za Mikanovića. Mikanović diže prema Livaji. Livaja malo pokraj vratnice. 77. minuta. 2 vezana pokušaja Hajduka. Ide uigrana kombinacija. Dobro je sve prepoznao Tomislav Božić. Prilika za kontranapad Slavena. Crnac. Crnac do Hođe. Hođa. Stiže ga Mikanović i Mikanović spašava situaciju za Hajduk. Ide na kombinaciju Slaven. Krovinović je bio u kontaktu sa Žuljevićem. Još jedan kazneni udarac za Slaven. 93. minuta utakmice. Žuljević je završio na travnjaku, a sada je žuti dobio zbog prigovora Mikanović. Kontakt gotovo izvan 16. Idemo vidjeti. Ide to provjeriti i sam Ante Čulina, ne ide provjeriti, nego je bilo izvan 16. I Čulina će okončati ovaj beskonačni ogled Slavena i Hajduka. Na kraju 2:2. Kakva utakmica, nevjerojatna. Zaista sve što nogomet pruža danas smo mogli vidjeti. Nažalost, bilo je malo i nervoze, ali i to je isto sastavni dio nogometa. Mislim da je suci bilo jako teško suditi, bilo je dosta tenzija. Jednostavno, prvo polovrijeme ne mogu biti ni malo zadovoljan, jednostavno promašili smo svi nogomet što se tiče nas, ali na polovremenu, hvala Bogu, bila je prava reakcija igrača. Malo je bilo i nezgodnih tonova, ali evo, hvala Bogu, zaista smo drugo polovrijeme, mislim, zaista odigrali baš onako kako bi ja volio da moja momčad igra stalno. Stajali smo visoko, pritiskali, zabili smo golove. Nadao sam se poslije 2:2 zaista da možemo krenuti do kraja, ali ne mogu biti nezadovoljan. Čestito bi i momčad i Hajduka na odličnom prvom polovremenu, mojoj ekipi na drugom. Mislim da na kraju rezultat treba.
Pa dobro, je jedna jako čudna utakmica, maksimalna kontrola prvo polovrijeme. Desio se taj prekid na polovremenu, ono što smo se dogovorili da još jače stiskamo uvosanim Mlakara, da imamo gore svježinu. Nažalost nisam ti jednim dijelom siguran, poslije jednostavno ja previše nervoze, mislim da se sudac izgubio i da u jednom tako tendencioznom suđenju, a ne tražeći alibi dapače za primljene golove, međutim ovako malo posjećalo na Jugoslaviju u ono vrijeme.